September niru Times of Mizoram clear tu te chibai kuki helpol ten nagapa an soisa naga kuki war athleng thei Meitei le kuki boy nu hian naga le kuki kar thu po achet belzela survival of the fittest theory hretu vek kan ni a dam khochwa nan melma nilovin lamtang siambel kantum apoimo ome kuki zo diman zalengam kuki len mapin naga diman nagalim map akhoi teltia nscnim ten an soyawangin naga le kuki in kar hi aruk takin atang hle a naga le kuki in machon tir tumranin engemolek thilthleng omta se soivung hloi tumpol anom boka nakina naga le kuki hi online machon angai hial Meitei chu ero thlenglo hram se Meitei te chan thatna tur hi Nagalim for Christ titu tele pathian zon chwa zofa te hian pumpel kan tum tlat turani September ninga nimin jingdar sarile achan ve khan Imphal Tamenglong rota boinalian thamne lemlo amaro chu namle namkara boina thlem thei thil athleng ni in Ukrul Times le chanchin busang sangten anziaka report in Tarlan danin suspension of operation SOO nuaya kuki Revolutionary Army KRA helpolten liangmei naga tribe papakhat chu cheng zathum an phut ani oma liangmei naga pa z hot gambau chuan KRA sumphut cheng zathum chu pedu lovin United Naga Council Naga Hoho Naga National Council ten Naga mi puite helpolte sumkhon peloutura anti thu asoya hetianga anin hial nu hian KRA helpolte hian z hot gambau hi ansoi satani in atuar tu hian nimin tlai khan press conference asoi Manipur Press Club z hot gambau chuan nimin tlai vek khan athil ton chungchang chanchin bumi te ma apuanga lenglong khwa tamai subdivision z hot gambau hi anupuile afapanen bolero pickup mangin huana tangin Imphal anpana balhla khaltur an phul he konga KRA helpol pani chuan lo ti dingin sum tax an dila cheng zathum anei lo thule naga hwai tu te thuchwa hrilin sum hi apedu lawa KRA te hian an soisa ve hleka anhara thisen achuak ve hlekani hemi nu hian KRA te hian Chalwa police station lam an panle ta ani tichuan z hot gambau le achung te hi Imphal lam an panle a lenglong village chairman Louis z hot gambau hian Kangpokpi district an thlenin United Kuki Liberation Front UKLF helpolten cheng sangthum an lo dil le ni in asoya hlau chungin cheng sang ni ape ni in asoi lenglong village chairman K Jindai Bo chuan press conference a hian liangmei pa soisak ani hi adem thule Imphal Tamenglong rota kuki helpolte an huang tau ta he a naga te an bitum ni in asoya sarkar thunei tu te chu hetiang thil tual chung mi puiteri grab zonga che na titop turin angen bok he thil thleng do dal nan ahang ruak chief chairman association Naga association Kangpokpi chuan Kangpokpi district huam chunga liangmei naga te omna muntina total shutdown an puang nga la KRA le kuki helpol sang ten liangmei naga te an rigrap hi du lona an lan tirani liangmei naga council eastern zone northern zone southern zone le western zone te chuan kuki helpol KRA te thilti andem thu an chwa to bok kuki ten leima khung huam chunga Meitei te in an hal tuma liangmei naga te in an hal tel vekha thenghil mai an tum lo boka tuntuma mi po hi naga helpol a ingi moberten phuba an lak ngei arin oma Kamjong district thawai kuki khwa August ni som pariata kuki volunteer pathum thi nakha kan thenghil mai arin om lova naga helpol tu te nemo Meitei helpol te an tan puile ngei ringin naga dominated area kuki zo omte phim khurzual angai ome KRA ten dan lo nima se an area palklang zinweiwak sumdong te tax an khon hi helpol te ti om tok ani ve thrim thrima handem viau tur aum lem lo naga helpol te point an area huam chunga omte tangin tax an khona soiri hluai ani ngai lova village level angin chinfel ani mai thin tunlai bogurak ti so sang tur hrim thrima hetiang thil an soivung dan han ngai to hian naga te hian Meitei te thlopin wal out takin kuki zote an do du don ti alang reng
Naga telaka kuki politics kaldan po hi department ran siama abuai pui tu bik siam athangotang Cocomi huntiam atopta security force dai siam chiat antum curfew puan ani Coordinating Committee on Manipur Integrity Cocomi Meitei Pol chuan Nimin Khan thu chua siamin Phobak Chau Ikhai Bishnupur District Tedim Road Imphal Chorchanpur Road Rula Security Force ten Kongdan na barricade inven na tura an siam chu chiat antum thuan puanga ruam hanna an siamang chuan September ni ruk voin hian Meitei mipui atam thai angkala barricade zongjong thia faivek antumani Cocomi chuan security force te siam barricade te hi August di som thum thlenga thiat vek turin sarkar an lo nor to a ma se Biren Singh sarkar chuan Cocomi du dan ati hlo tling thei talowa Biren sarkar le Cocomi te anin nor angai ta ani Torbung Bangla atanga Meitei displaced ten army barricade wangin an khua an let thailo ni in Cocomi women wing media coordinator RK Tharak Sana Devi chuan Nimin Khan asoya army ten kong an pinchan hi soifia ro se ti in aphut bok Cocomi women wing chuan Meitei mipui zongjong chu voindar som pakhata Bishnupur panturin asoma heti lai hian nizan daria le achan ve khan INPR Minister S Ranjan chuan Imphala chanchin bumite akom ve ngala Torbung Bangla hian Meitei displaced mi zasari lai anom na pangaya dalet anito ati a Cocomi chu September ni ruka until tum thul turin angena state sarkar chuan chaktakin ma ala renga army barricade tamjok chu thia anito ati Cocomi thil tum ti thuan optumin Biren sarkar chuan voin September ni ruka hian Imphal West Imphal East Thaubal le Bishnupur district ate full curfew apuanga Meitei le Meitei anin nor ti na ani chu Biren sarkar le Editors Guild of India in khinna thukal zel Editors Guild of India EGI hi India rama chanchin bu editor te inzom khom ni in press freedom chanchin bu zalen na mai baka chanchin bu siam tu te tan te khong standards asiam sak bokani Manipur buaina le EGI chungchang hi July kha khan kan soi to a EGI member engemozatin India president hnenah Manipur buaina chungchang an lo thlen to boka August ni sari ni som chung khan EGI chuan fact finding team member pathum Sima Guha Sanjay Kapoor le Bharat Bhushan te Manipura atira September ni hni khan until mu te chanchin bua te an puang chua kani EGI president Sima Mustafa le fact finding team member pathum telaka Meitei pa Nangom Sarat Singh chuan Imphal West September ni thum khan FIR asiam ta ani Meitei chief minister Biren Singh chuan EGI chu anti-state, anti-national ti na kawa. Hei hi EGI chuan changle tin Biren Singh an hetia nga EGI soi hi min tina takzet. EGI laka FIR po hi Manipur sarkarin titop hal ro se ti in an phutani. Supreme Court lama EGI chu zualko ngala. Chief Justice of India DY Chandrachud chuan voin hian EGI ngen na hi ngai to ngal atuma. An President Mustafa le member pathum te hi Manipur police kut atanga ven himna apek beisei ani Burma Naga raltlan te din hun Myanmaris emo Burma raltlan India ramalut kan soi hian zongna thak te deu vek ni turin kan ngai mai thaya Manipur zongna thak ten Myanmar atangin Manipur le Mizoram te raltlan an lut ti kan phareng reng lova Meitei te chuan Myanmaris kuki dan lovalut Manipura antam chuwangin NRC border fencing ti te an soiri ani heti lai hian Manipur Naga te chuan Myanmaris kuki te wangin ramlai lungfa te minority kan lani don NRC kalpuya ngai ti in Meitei an thlop zia an tarlanga amaro chu Manipur Naga te hian Myanmaris Naga tamtak India rama raltlan anom ve ti hi an thelonge an soiri du lozo Myanmar Burma rama Naga khwa jathum som kwalaya oma Naga nam sang tangsang konyak lainong noko makuri para tangkhul anal moyon lamkang le adangte population nuainga ayatam an omani Naga khwa jathum som kozinga khosom li chu kachin state a oma
adang zong chu sagaing region a omani naga khopui deuh te chu khamti homlin laisi lahele nanyun te ani kumsang ni pariat khan Myanmar constitution chuan Naga self administration zone NSAZ asiam saka naga khopui pathum chau huam tir ni in adang khopui pahni te hi NSAZ a atelve lo Burma Naga te hian Naga self administration zone hi an dil lova an khopui pahni chungchanga po engma an khelo Naga khuwa zathum som kozinga Myanmar sarkar recognize chu khojani somruk paruk lek ni in adang zong hi chuan sarkar thil engma ham thatna andong lova zirna in le damdoi in taknyal po an hulova recognize village te po hian high school som pathum le middle school som pakhat bak an hulo Barmaram Naga tem na huna healthcare center pasari vela oma doctor panhile nurse som velin anin kolmek hetia kan soi ai hian Myanmar Naga te omna hi are thaya engwangin nge anunau te omna Manipur le Nagaland rama an pemlu lobi kangni Manipur Naga ten Myanmar illegal immigrant anti fo hi han chui tak takila chuan kuki te ain anlo tamjok dai arin omani Naga ho chuan tuna hian Nagalena Myanmar Naga mi sanga atanga sangrukvel an an rin thu an soya Naga ho chuan India sarkar le Nagaland sarkarin Myanmar Naga refugee harsatna ol samjo ka Nagalena an lut thainan dan siam se Myanmaris Naga te Peoples of Concern POC ngai sak ngai big an ni ti reng chunga tanpuina apek an du thu an soyani kumsang ni som ni pakhat February military coup wangkhan Naga raltlan anom ve nuala Nagaland thleng phak hi mi zarwal lai anom ve ani heng Nagaland lut thar te hian eile barlama harsatna antok na sa a Naga ho chuan India sarkar chu Naga raltlan te humanitarian aid peturin angen Nagaland State Land Revenue and Parliamentary Affairs Minister Naiba Kronuan Naga raltlan te Nagaland mipui anga ayan kolawangin Naga ho chuan lom ati thu apuang bok hetiang thil kan soidu na chan chu Manipur Naga te hian an mita khan chuk mumang hleilova an unau te mita molte an hulian tlat hi kan riat fia theinan ani One Nation One Election le AP Chief ngai dan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan September nili thotan ni khan Jaipura thu soin One Nation One Election chungchanga Prime Minister Narendra Modi abaya One Nation 20 election ative thung India rama inthan alakhat lutuk zoka Modi hi ramdanga azin chuak reng mai election om chuan Modi hian foreign atlo ngai lova thathum dana election om reng se Modi azin chuak reng lo nan kumnga nuwa election kan nei chuan purun sen mante gas le oil mante akai sang lutuk don LPG gas cheng sanga tomato man cheng sang khat janga ten in leidu donami tuna inthan an haile to a gas man cheng jani in ati hniam to kha Modi hian inthan dona chau thilman ati hniam thina kumnga chung hian election voisom nital nei ila athang tuna India kalphung ang chuan tharuk danzela state le parliamentary election aom deu renga hei hian Modi tan har satna asiamani achan chu election a achak thainan mi puinhena engthilemo thutiam promise asiam renga ngaya athutiam tela chu atilo tingai silova hei hi anin bermi in alang Delhi Chief Minister chuan ati MLA Tram hi arailu tuka kan MLA ten min ngai saklo akum lina a anmel kan hule chau thin campaign layang hian an bial hi vilne sela chuan MLA dul kyarpo antam lo pha dewang chu BJP in agenda ala thupreng Indian nge Bharatiya idu zok September ni som pariata tangatan tur Parliament Special Session agenda tur engma ponzar alani lova Modi sarkar hian India maso natur engma achop chwa don lo ti alang renga maso naru relam ni lovin BJP le Hindu agenda ti hlotil natur Special Session ani ti alang ta war mai kumnga chung ro an rel nuwa po kumnga dang kan pek beltenge an nimiawa hun an lanaya andu du chu han ti mia mai se soibai tur ero kan nei tamlo khop mai
man ni khan parliament special session agenda tura kan rin then khatte kan soi to a congress party chuan modi sarkar thil tumnia a hriat te apuang vele a tuntum special session a hian obc reservation women reservation le india ram hingthak na tur bill an putlu congress party chuan aringani bjp sarkar noya mason na masaber le lian ber chu mingthak ani planning commission chu niti ayok ti in athaka niti ayok anti nuwa india ram tan mason na lian tham an thlen om soitur aw mya lo indira gandhi awas yojana chu pradhan mantri awas yojana pmay in athaka iay ani laya anin sak angchia kha pma hnuaya po anla sa chunjom zela danglamna anei mutura omlo adang chu soilo maitiang congress sarkar kutnu ani wanga mingthak war sarkar hian india alliance donan india chu bharat ti in thak atumek ni in bjp hwai tu te chejia atangin ahriata opposition te hian bharat alliance andin le chuan hindustan tin an thak le theibok ang G20 summit atel tour invitation kata president of bharat ti in achuang kwau maya ko hran tam tak po minti boy don tlat mai presbyterian church of bharat yangai dona chuti lain baptist church of mizoram ero boy na tur an nei velowang india ram hing voile khata thak hi athei rengem constitutional expert pdt acharya lok sabha secretary general huin dibok chuan republic of india mingthak tur hian constitutional amendment tamtak aw mangai article 1 thak angai masabera chumi nuwa article dangte thak angai donani india ti alan na zongjong amendment siam vekangai rampakhatan mingpani aum theilowa mingpani man hian mitam taktan confusion asiam thei atibok senior supreme court advocate congress member ni buk abhishek singhvi chuan india le bharat hi man pol thei ani abik takin hindi version en phei chuan chuwangin sarkarin mingpakhat chau man turtin thupek asiam thailo ative thung india ani emo bharat ani emo kantan apoimo te chiamlo zalen taka kanom theina ram apoimo a india bharat hindustan ani emo sakho zalen na aum chungchu hei hi kan ramani kanti thayang september ni khat khan rss hautupa mohan bhagwat chuan bharatiyas indians zongjong chu hindu anni a hindu omzia chu bharatiyas zongjong akok tuna bharata om zongjong hi hindu culture hindu thla tu le hindu ram ne na inzom na nei anni heilo hi thildang aomlo ti ina soya rss chief chuan soizelin he thil hi nam then khat chuan an threchiang to a then khat te ero rereng chungin an khosak dan kalsan andu lova mani masial wangin hindu culture an zom du lowani then khat chu hindu anni na in thelo emo lo theng hil to an ombok ati rss chief thu soi hi samajwadi party hruai tu swami prasad muria chuan september ni khan achang le ta india ram hi hindu ram ani ngai lo india hi nam tin chitin omna ani india ram dan pu hi sa khojale na in ngat ani a india ram omte hi indian vek kan ni kan ram dan pu hi sa kho rang rang rong chi le nam tin huap zo ani ti in twitter azia congress right to jairam ramesh chuan president of bharat chungchang hi asoi ve a india constitution article 1 chu bharat india ni bok state rang rang in zom khom atanga din ti chu state rang rang in zom khom ti po hi din hunder thonga aum to ti in asia ka india alliance thiltum chu bharat ani bharat omzia chu bring harmony amity reconciliation and trust tina ani atibok AAPMP Rakhav Chada chuan President Drupadi Murmu in President of Bharat tia lekha achwa nuwa Opposition Alliance chuan Bharat tin mingthak le kantum Meitei tin post asiam NCP Chief Sharad Pawar ve thung chuan tu man India ram mingthak thaina dan emo thunai na anei lo ati Opposition Alliance ming India wanga BJP in India mingthak atumani chuan ati swal hle ani Bharat Hindustan po ti se opposition le NGO ten an mang le zel thaya mingthlak hi adam doi tur ani lo chuai chuan India nampuan zar flag coat aw mang hian India ram ming hum halna dan siam ni se
Opposition Alliance point ming an thak le mai don ani